Hazreti İmam Bukhari özünün Birrül Validin kitabında turmatı bir tuğandar Hazreti Abu Hurayra nuktum deyit. Üç türlü dua var. Üç türlü dua. Bular söz türde kabul bol oturgan dua deyit. Eç kanda şek gümönü yok kabul bol oturgan dua. Muna uşul dua. Birincisi da'vatul mazlum. Bu mazlum, zulümdük görgön, japa çekken adamdın duası deyit. Eger de siz bir adamın akçasını uğurdap koysanız, oşol akçasını uğurdagan uçurda, urmatlı bir tuğandar, emne oşol adam mazlum bolat. Je bir adamdın hukugun töölep koysanız, je bir adamды urup koysanız, aytır bir adamga korduk körsetip, aga jabır bere turgan bolsanız, al adam mazlum bolat dagı, oşol mazlum adamdın duası kabul bolat. Demek, biröge zulüm jetkirgenden, biröge jabır jetkirgenden, biröөнү kordogondan, biröөнү korkutkandan alыс boluş gerek. Balkim oşul adamdardın duası. İlgerki ötkön padişanın janında жүрgön adamdardın biri türmöge düşüp kalganda surayt. Emnege türmöge düşüp kaldı gata dep ala surat edet. Balam balkim biröge jabır jetkirip, balkim biröge zulümdü kılgandırыбызda. Ошондуктан бийлиги барлар билгиле мына кебир адамдар таба эмес тобо кылдык. Ошол ындай бир жаман жака түшүп калгандыгы балким кимдир бирөөгө зулумду кылганы себептен түшүп аткан болушу толук түрдө мүмкүн. Ва даъватул мусафири жана кийинкиси musafirдин duası. Adam musafir болгондо үйүндө эмес, үйү канчалык жакшы болбосун сапар. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ас-сафару qit'atu minal azab." Сапар азаптын бир бөлүгү деп. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, адам сапарга чыкканда дуа кылса дуасы кабыл болот. Сапар деген кандай? Шар'ий сапар 3 күнчүлүк жолдон алыс жолго чыкканда же болбосо 90 километрден алыс сапар кылып чыкканда, жолдо намаз окуганда дуа кылсаңыз, Кудайым дуаңызды иншалла кабыл кылат. Ва da'vatul valid ala waladihi. Жана үчүнчүсү шексиз кабыл болуп турган дуа атанын балага дуасы же ата-эненин перзенттерине болгон дуа. Ошондуктан урматтуу аталар, апалар, дуаңарды аябагыла балдарыңардан. Перзенттериңерге дуаны аямагыла, Кудай Таалам силерге, балдарыңарга жакшылык берет.